Jakobe 5 verse 19 no 20. Bazalwane, uma umuntu wakini eduke eqinisweni, uma umuntu wakini edukile eqinisweni, omunye ambuyise, omunye akambuyise, awazini ukuthi obuyisa isone kwedukeni, obuyisa isone kwedukeni kwaso uyakusindisa umphefumulo, usindisa umphefumulo wakho, asibekele izono eziningi, usibekele izono zakho eziningi. Ngiyabonga. Uyabona front line lo wabafundisi bakithi, uyabona abahlala bema besithethisa beshukwasha kwacima kwasoko izono zabo ziyathethelelwa ngale msebenzi abayenzayo wokukhuza abantu ukuthi hayi musuzonda omunye, musulubuko omunye ulungise eyakho indlela, uphekelana isibe sweni uzohamba naye lo muntu. Ibi mvubu yami ipi ngoba abantu laba bacabana la manje